Моны алдыргыла бүгүнчү. Үйүнө апарып койсун Мерседести. Мерседес бул? Он тут миллионы зарабатывает, а я ничего не зарабатываю. То есть мэрия. Мэр билесиңер, чытырман, токой, бардак болуп чыгарчы. Кандай приятно болуп калды балдар. Мындан баштап биздин жер мында тосуп койгула болду, ачпасын. Мына жакта эл колдонуш керек. Түшүндүңөрбү? Мына биздин жер муниципалитет. Жол бүгүн ачылсын. Так, урматтуу жетекчилер. Азыр мынабы центральный көчөлөр почти что болуп калды. Аз дагы бир 3-4 көчө калды, аларды бүтүрөбүз. Андан кийин биринчи очередь Жапалакка барабыз, экинчи Кызыл Кыштакка барабыз, үчүнчү Төлөйкөнгө барабыз. Бүт полностью ошо эме отельдин алкагында өткөн эме территорияларга да барып, кыдырып, жумуштарды бүтүрөлүк. Амин. Кана кеттикпи? Жакшы болуптур, молодцы. Вообще өнүгүп кетти Ташкент. Конечно, Ташкент. Кыялданган. Ау. Зона. Ау. Дастан көрүнбөйсүң го сен? Ушул жердесиңби? Так, мына жерлер жакшы эле, порядок бул жерлер. Эмени Замирбек Баевич мына жерде иштер жакшы болуптур. Азыр карап келдим да. Мына көчөдө үйлөргө тийбегиле. Жанагы остановканын аркасында бир үй бар деп көрдүк го. Ал документи жок экен. Могу үйлөрдү карап коюлубу? Я. Могу заборду, ал тротуар болот да бияқта. Могу карап койгула, кара мына. Азамат Канбекович. Мына көрдүңүз, кадастр мына кара. Тиги эмеде столбадан баштап бир сире карагыла. Макулбу? Астактагыла. О да чыгып кетти мына кара. Стор тиги го дейм, а? Мына көрдүңүзбү? Замирбек Баевич. Мына тротуардын ордунда турат мына. Караңызбы? Мына тротуар. Кадамдаңыз канча экен? Мына 3,5 метр мына чыккан тротуар. Остановканын аркасында үй бар эле го. Ал документтер жок экен. Калтырып берсиз. Жакшы болуптур. Карап койдум эге. Мына стор көрдүңөрбү? Архитектор. Архитектор. Мына ченеңиз канча экен? 5 метр. Я. 5. 5? Мына көрдүңүз 5 метр мына. Мына. Линия застройки мынаки буякта полный чыккан. Түшүндүңөр да? Карагыла жигиттер. Бул азыр ак тилекке барабызбы? Кургойго чыгабыз, да? Тротуар наракка жылат да. Так, мына козырёкту алгыла. Мояка да болобу ошондо? Эки жакка. Мына кет. Мына тротуар. Жол кенен болот экен да? Так, моякта да тротуар жок экен, а? Бар, бирок урдалган. Бул жолдун акысы да. Жолдун акысы. Мынакей моллар решеткаларды полный алгыла жигиттер. Дастан. Так, Толкун. Архитектор, кадастр көргүлө могу тротуарды мояка жылдырып койсок, а? Как раз жол почти что 1,5 метр кеңейет экен. Все, болду, сүйлөштүк. Бир полоса кеңейет да. Ооба. Сонбек Алматович. Сонбек Алматович. Мына караң. Токойду көрдүңүзбү? Мына. Мына мо тал кара мына. Канча жыл болгон тал качы? Алабыз. Я. Алабыз бүгүн. Так, чекерек, бир чекерек жүргүлө. Ушул жерде освещение жок экен, а? Сала бирок. Так, буну карагыла, жигиттер. Кара мына. Тротуарды ачкыла, моңларды алынсын. Ол алынсын, козырёгун алынсын, тротуарды ачсын. Макулбу? О, жүзү виноградниктерди алсын. Так, мына кашаларды алгыла. Так, мына изгородду алгыла, мына кара. Балдар, мына. Кадамда канча экен? 3 метр чыгабы?
117 ekan. 4 metr ko'rdingiz bunaki. Pulni olib açıkla trotuarda. Ha. Tak, bu trotuarda açılsın. Mor ışıkların barını algıla. Өзі тәті линия застройка нарқы ғой дейм ә? Жоқ, одан кейінгі үй тұрады ғой. Ошол үй, оны ескі үй, ошол илгертіден салған нарқысы. Бұны жаңы салды. Стол ошода оны да, ескі үй. Азы қарайлы. Бұл жана кольцевой жол да. Ең емеді артерия ошол да. Чак, мойны қарайлы. Ассаламу алейкум. Қандай жігіттер жақсыңар? Қандай жақсар жігіттер? Сен жақшы? Так, мұнаки ескі линия жігіттер. Мұна көрдіңер бі? Кадастр. Архитектор мұна көрдіңіз бі? Ұшынан тәйте қоштып текіздейсіңер. Шының бі? Келіп, ченеп, жазып беріңіздер. Мақыл бі? Так, ондағы забор чо? Забор кірет, аналы ескі мұрынқы салынған үй. Ескіден сол салынған. Қарайсыңар. Так, Сәмірек Байш, көрдіңіз да? Көрдіңіз. Барып көріп. Балдарға сразу жігітте, тартып кесіңер, тапшырмаларды ше. Сразу. Балдар біліп алшы сразу. Я. Балдар біліп алды деп. Так, бұл жолды дағы Құда қаласа келгіземіз, а? Первую очередь үшін жолды. Троллейбусға ташты, троллейбусға чоңай қалады. Троллейбусға чоңай қалады. Біздің Күрінкевич Макван Ферич оңдысы. Азыр троллейбус үш көшемен жүреді да? 4-ші линия суда. Үшті Мамбуров өткен. Бірақ бұл жаққа троллейбус жүргізіп қойсақ, вообще шикарный болады. Кольцо оғаса сом. Кольцо қалады. Так, бұл бақтарда полны қиғыла. Уже ескілігі жетіп қалып тұрғара. Так, бұл козерогты алғыла. Сәмірек Байшуч. Мындай жігіттер, сразу мындай қарап кеткілі өзіңердің жұмыстарын бардығын. Мына көрдіңіз бе, ескі линия застройки. Мына, өтелі шу жаққа. Мына ке, көрдіңіз бе? 2 метр. Так, кадастр. Адалет, қарағыла мына. Мынаки ескі линия, мынаки линия застройки. Ошол бу? Қарайсыңар, почти что мына шуменен алып келсек, как раз еме болады. Тротуар кенен болады да. Бұл көчө порядок болады. Уже таяқтан башта уже кетті тротуарчы, молодец. Жақшы болып тұрыш жерші. Онда до конца шыға ошонда? Жоқ, каналға шейін. Каналға шейін. Так, моны дағы че, балдар. Мо бочканы алдырғыла. Так, мо автомойканын че сырт қобыргін оңдосын. Мақыл ба? Мына селода қарачы, татнаға қырып оңдоп, кішіне бір облигін келтіріп қойсын, ұят. Мақыл ба? Өзі тазалаш керек. Так, проектісін бергілі. Мо сыртқы демесін фасатын оңдосын. И мояқтарына полны гүл тексін. Қара мұна мусорды, қара. Бүт мұнағы ақшаны табат, мұна мусорын бар бізге. Көрдіңер, тәйқа чейін ұшын территорияның бардығын емесін озеленениясын қарасын. Гүл, арча, бақ. Беді мап кем бізде? Қана Төлөйкі. Түшіндіңіз да? Егер жасауаса жауап қойғыла, керегі жоқ. Бізге бұның пайдасы жоқ, залалынан башқача. Так, мо қашалары полны алғыла. Жарайды, алау. Шекерек, бір шекерек жүргіле, балдар. Саламас бәже. Так, мұна қашаларды алғыла. Мұна қашаларды алынсын. Мұна ке. Так. Мұна. Көрдіңіз бұны? Қадамзан қанша екен? 3 метр. 3 жарым. Мұна полны, козерог қашалардан бері полны алғыла. Мақыл бұл? Ошында бізге тротуар мояқ менен кетеді да. Мұна қара? Кене мұна ке.
Так, bu kaşlar da alınlar. Bu yıl rekonstruksiyalar Автоқаражатын айтып эле, бирок бөлүнгөн жок. Айтып кетти калды. Böyle öz akça jasa berdi. Moğollarda qara. Eme so'may qalma qaramna toq qo'ydi. Buni keragi yo'q. Ya. Ema Nursultan. Nursultan. Moğan qara eshitdim. Keragi yo'q elimniki qara. Tuttar gene. Tuttar. Algılama qilib, polni olib tozalab, жаңы baqtaran tegemiz. Mana moğollarda algılamınaki. Buna qara eskilgi жетip бүтүп туруларды бар да-чы. Так, mau çıkıp tura balдар. Так, so'may qalmatıç. Vay şu gördünüz mü? Evet, yaktan başta buna zaborun. Kanaz linye застройки qatsak qarsan. Мына ал эски үйдүн аркы Ha, buna eski. Жоқ, tetikine duruyor zabor. ошонун сторону карай. Buna gördün mü zabordu? Tete sormuyor bunda dakansa qaragıla. 4-5 metre çıkıptır. Жазып бересиз. Бүгүн жазып. Эте молодцы. Азаматкан өкүш молодец жигит экен бул. Дух вагон экен. Сразу айтсаң, сразу жасалат. Так, молорда полностью эмне? Молорду алып кое берсеңиз, өзү текебиз бактардычы. Ооба, теректерди алып, молорду кашаларды алгыла. Биз ушул жака жана чынар терек эксе болот. Эчтеме болот. Чынар терек бияка пригородда катнагай болуп коз болот. Ушул жака чынар терек эгеле. Так, могу эмне болгон колодец? Бул дагы суунуку эле. Суунуку эле. Кадагабы? Азырчы суу тапшырма бериңиз. Бериңиз тапшырма сразу. Эме видео отчет таштаңыз. Так, могу кашаларды алгыла. İmam Said geçesin başladı. Ya, İmam Said geçesin. başlaştı o geçe? Uşun sıramda unutup kaldım. Sayıda körük bunu başladı. Тиги, Нурдан Чолпан başını алдар, отлично. Олар жасайды. Распоряжениесini бүтүрүп алсам. Oldu. Так, могу кашаларды аласыңар, жигиттер. Алдырдык. Так, могу кашаларды алгыла. Мына могу кашаларды алгыла. Мына токойду алгыла. Так, могу деле эскилиги жетип калыптыр, жигиттер. Могу чыгара. Ооба, могу деле карып калыптыр, кара. Ооба. Ордуна сону бактар тигип. Ооба, могундагы. Могу кашаны бүтакан салып, эми бияка жылат да. Тротуар. Сабирек Байшевич. Могуну айтам, могу кашаларды баарын алып, тротуар бияка жылат да. Жылат. Все, карап. Южныйдан келген сел ушул жерден кирип кетет да. Жерге латок коюш керек болот. Латок коюла. Ошо келип жол менен келип жерге кирип кетет. Тетик решеткаларды алгыла жигиттер. Так, могуну көрдүңбү мына? Чыгып кеткен болсо эскертип бердик уч. Товарларын алып калдык. Сабирек Байш, көрдүңүзбү? Так, архитектор, кадастр каякта жүрөт бизде? Мына могуларды алгыла балдар. Мына кара. Мап. Могу мусуду алгыла, могуну деле алып кое бергиле. Салабыз. Сөмөй калматыш, алып туруп, могуну полностью магазинди. Эскертип берип кеттик. Бул иштебейт экен, а булар? Кечеден чаптырып товарларын жыйнап турабыз. Келип архитектор. Келип снос деп жазып берип болчу. Эмерек болсун. Так, могу магазин бизге эмеси жок, тийбейт экен, а магазинден. Алды. Могу фасады могунучу бираз бир кичине тартсын, Ооба, 1 метр тартып туруп, мына современный фасад кылсынчы. Современный, классы, кудай кааласа эртеңки жерде освещениялар коюлуп, асфальт болуп, теректер эгилип, троллейбус жүрүп калса, кичине мындай приятныйраак болсун. Так, могуларды токойду полный аласыңар, Так, Зеленхоз. Сонбек Алматович, жайлайсыз, Полный токойду алып тротуар ушу жагы менен кетет да. Тетигини көрдүңүз бакты, Сонбек Алматович. Мына карачы мына. Мустан көрдүңүз? Алынат. Мына. Алейкум ассалам.
Замирбек Башевич, мына Сүйінбайаны жасап атқан жақсы жігіт екен. Тротуар жасап атады ғой. Ошо қошқан балдар салыш керек те, мына көрдіңіз бе мына? Тоқ қойып, полностью мына қашалап полын алғыла тротуар. Ақыл ба? Ошо. Комплекстен бербейді, жолмен қошы. Ошодай қылса деле болот. Комплекстен. Давайте. Моғындағы қарағыла. Моғыны кіргізгіле. Моғы көчөндірәч. Ақырын жасап, мен шефтерге айтам да. Жата бергіле депші. Қарасаң жолдың кейпін. Основной артерия. Основной артерия. Как раз кольцевой жол туралы. Нар жағын. Так, мына колодец. Қара. Суы бұлдағы? Срочно оңдосын. Срочно оңдоп, емеге. Ава, видео отчет. Забор шығып тұр. Так, мына козерокты алғыла. Оларды бүтін ақыра, мусор. Алыш керек. Так, бұл забор шығып кетіп тұр. Кеңейткен бүтөбүз. Ава. Мына үйдің сторына чейін. Қарап қойғыла. Ассаламу алейкум. Қандай, жақсы ба? Денсау жақсы ба? Қиналып айтасыз ба? Орозада? Мынаке, балдар. Мынаке, үйдің сторынан баштап, дакасы тазалай берескен мұны. Ақыл ба? Оларда қалғыла бақтарды. Так, мода шығып кеттір забор, көрдіңдер бе? Я. Так, мода забор шығып тұр. Так, мода шығып кеттір, көрдіңдер бе? Так, қарап қойын, қадамдап қойыңыз қанша екен. 2 метр. Тет үйдің сторыменен. Полны жазып бергіле. Так, бұл бақтарды ескілігі жетіп қалып тұрғырам. Жолды талқалап албай, бірінші очередь тротуарын бүтіріп алып тұр, анан еметіш керек та. Мамырға оқшап жол талқалап, жақша таппай. Тротуарды бүтіріп, соғының қылып жасап, шағылдан төгіп, соның қылып қойсақ, анан жұфта спенде асфальтын төшіп кете береміз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қандай сеже, жақсы ба? Аллах қолдасын, барыңыздар. Рахмат еже. Рахмат еже. Так, мына бақтарды көрдің бі мұны? Ескілік жетіп қалып тұр. Үйдағы шығып кеткен. Так, мұны қара мұны. Үй шығып кетіп тұр мұны. Нарқы үй оша мұны құсты олынан. Мұна нарқы үй мұны құсты олынан, мұна кішіне шығып кеткен. Мұна заборда шығып тұр, көрдің бі мұны? Почти 2,5 метр шығып кетіп тұр. Мұны да алдырғыла, мұны тәйткіде қалдыр. Түсіңір бі? Алып, тротуар, лоток, еме, зеленый зона. Мұна тректерді алдырып қой өргілі. Қила тұрған болып қалып тұр. Так, моя жағында да көрдіңір бі? Мұны алдырғыла бүгінші. Үйін апарып қойсын мұна, Мерседесті. Мерседес бі бұл? Ішіне қойсын. Мұна қара? Оларды алсын көшеде, оларын да алсын. Башқа, егер қой отырған болса, жаңа летекеран қойсын, жақшына қайғылып. Мақыл ба? Мұна көрдім? Керек мұна. Уже қийлар тұрған мезгілі болып қалып тұр. Нарқы ошол ескі үй. Так, мояқтары че? Я. Мода жылып тұра мұна? Мұна стор, көрдің бі мұны? Оқшыда кер. Я. 5 метр. Ортасы па? Жоқ. 5 метр бекен? Чекерек, жігіттер, чекерек. Мұна сеткаларды қарағыла. Мұна қара бұл вообще көшеге шығып жайлы оғылып алып тұр болшы. Ауға. Мұнан қара. Ұятты бұл дегене вообще. Үйін ішіне қылы өр мұна. Қара. Өзіншелі стадионға бұл жер. 5 метр. Я. 5-6 метр. 6 метр почти. Алғылама демонтаж қылып алып тротуарды ассın.
Акылбы? Жарай. Нар жагы дагы. Ha. Аябай көп чыгып туруп. Бул канча чыккан? Наркы үй турат. Я. 4 метр вообще. 5 метрде. Я. Мына зуалга чейин экен, а? Я. Нерге чейин да? Я. Ну карагыла, карагыла. Буя кашасында полностью. Эшигин жаап кой. Так, мо кашаларды карагыла. Мына козерогту. Тротуар жок, тротуардын үстүндө турат. Куда кааласа ушул жолду асфальт кылып алсак, полный кольцевой болуп калмакта. Остановканы оңдошубуз керек, жашына кайгылып куда калып, башка коебуз. Мода чыгып тур здание, навес. Мына кара. Магете ушундай бир 3 метрдей чыгып тур да. 4 метр. Карайсыңар, карап, чызып бергиле. Мына тротуар башталгыча бүтүш керек да. Так. Я. Көпүрөнү? Ооба. Наркыларды караш керек. Та, мо камокты алдырып койгула. Дөңгөлөктөрдү алдырып, тротуардын үстүндө турат. Молар кийинчерээк жылдырабыз да тротуар болсо, светти. Тетиги эмне болгон эме, кара. Я. Буяк вообще бардак экен, кара. Эметкиле, мону өзүнүн границасын тактап бергиле, мына по-моему красный линияда турат го дейм, Линия мына жерде Кара Соостун кайырмасындагы өткөндө мында отчуждениега тур келип. Анын квартиранты берет, бул биз эскертип кирип келгенбиз, тазалауын карагыла. Ар бир үйдүн квартирага берет. Налоговыйга жазып бергенбиз, квартирада турат депчи. Мына муну тазалыгында Так, Замирек Башевич, карагыла мо үйдүчү. Жанагындай гостиница сыяктуу экен. Жок, мындай семейныйларга берет. Семейный квартирага тапшырат, туурабы? Всё, карагыла. Тротуар, лоток деген жер жашабайт экен бул жерде, Тротуар, лоток, зеленый зона деген жок экен. Старый линия тет үй болуш керек, Сол линия экен. Я. О, ушул линия. Аны кандай кылабыз эми? Я. Проект отурузуп, тротуарларды койгондо билинетте линиясы. Аны аш керек мына. Чыгып кеткен жерге сыйып берели. Азыр бул жакта тротуар, лоток и зеленый зона болуш керек да. Ооба, эки тарабында тең. Эки тарабында да карагыла. Мозабола да чыгып кетип тур, Бар чыккан, границасы. Нарк граница экен. Ар биз столдан диагона кылабыз тротуар. Уже жетишпейт место. Ооба. Мына көрдүңбү, эски линия застройка этүү экен да. Я. Ошол. Мына 17, көрдүңүзбү мына? Мына ошондой эгер биз мына створдан келсе кенен кесир жетет. Кеңири жетет. Тротуар да болот, лоток да болот, зеленый зона да болот. Мода чыгып кеткен, Бир 10 үй чыгып кеткен, калганы забор жеңил эле. Ооба. Сиз чогуу иштесеңиз. Сиз жанагы менен орун басарысыз да? Ооба. Жылдызбек. Жок, Мирлан. Мирлан. 17. Бизде маптар бираз назигирак экен, Баары эле 30 да. Бизде же выходной жок. Кызыл кыштакта чыгат. Я. Кызыл кыштакта чыгат. Ооба, Кызыл кыштакта 30 да. Мына көрдүңүзбү, эски линия. Жок, эски линия наркан жер шуну. Недени бу геймплан менен болгон. Мына жерлерди айтып атып калтырганбыз. Она үй эски линия. Ан бир 10 үй мыналар чыгып кеткен. Наркы үй ошо эски линияда ана чоң. Жок, бизгечи могу менен кессе деле болот, өзү үчүн негизи.
Момен кессе көйле элге жанагындай жабыр Ол болбосун. үйгө кирип калат экен, Ооба. тротуардын орду чыкса эле болот. Ооба, тротуар бизде бузуш максат эмес, жигиттер. Ооба. Зачем? Мына ушул эски үйлөр, мына onun арты эски үйлөр. Ошол мурда генплан боюнча салган болот, чыгып кеткен. Мына ошол эски үй бул өзүнүн линиясына салдырган. Бирок забор чыгыптыр. Забор чыккан. Забор чыгып. Кече бир сер эскертип беребиз, уккандар кичине уборка кылды. Аны уккандар эртең балам келсин ондан. Мына кара, мына молодец. Өзүнүн эмесинен салдыптыр. Эч эме жок. Кичине ошо тармакта иштеген баягы архитектура. Мына кара, эч кандай буга претензия жок, кара. Бардыгы ошо совхоз директорлору болуп турган, ошол өзүнүн линиясына курган бардыгы. Бу забордан баштап аласыңар, макулбу? Алып тазалайсыңар. Канализация бул өткөн. Суу өткөн. Биз троллейбустун линияны качан баштайбыз, Сонбек Калматович? Тиги укусту күттүбүз прегин. Да. Укустун прегин күттүбүз, бир ай сурантатылар. Азыраак болуш керек да, кыймылдаш керек. Мына бактарды көрдүңүзбү мына? Эте жерлерди көрмөй кичине тазаладыгы, мына ичиндеги көчөттөрдү бөлүп алайын деп токтотуп койду. Оларды алып тазаласын мына. Кара. Денен союз картонна иштеткен. Ооба, мыналарды бүтүн ала бергиле, кара, ошо мусорда булар бар. Эскирип жетип калыптыр, бактардын кыйып алып. Мына жерден өчүрүшкөн эле бул илектар башын көчүрүп алайын деп суралып калдым. Жол бар берди. Жол бар. Я. Жол бар. Все, давайте. Эме, жеке. Тегишке. Сонбек Калматович. Мыналарды бактарын алып бергиле. Сөнөк Байшевич, мына жолду ачкыла бүгүн. О жолду ачып, нар жак кайсы көчө? Нар көчөбү? Актилекке өтүп кетет. Особый. Все. Жанагы мостун берки бетине өтөт. Согон жака өтөт. Да. Жанагы элде сыранган билесизби? Ушул жакта жол бар деп ушул жерге эме? Мында каягынан көрүп койсок болот. Нерден кирсек болот, нерден? Я. Нерден кирсек болот? Тропинка бар кечи. Бул дегенде 3 жыл. Түтүп чыккан жол экен. Буяк кенен жол экен да. Ооба, биягы ошо 16-14 келсин. Я. Мына башка секелерден толду келсин. Жана бир чоң көргөн жол бар экен. Актилектин башына. Все болды. Так, бүгін Замирек Байшевич, мына жолды бүгін ачқыла. Ооба. Мына кыйып бергиле, мына өрөктөрдү алып, козиректи алып, мына аларда жолду ачкыла бүгүн. Даяр жол экен да. Так, пресса, на контроль возьмите. Түшүндүңүзбү? Мына жол бүгүн ачылсын. Эч бир кыйынчылык жок экен. Жеке, бүгүн ачкыла. Хорошо. Ошондо мына козиректи алып бересиңер, толкун. Замирек Байшевич, сиздин ишиңиз бу жерде. Мына бактарды кыйып бересиңер. 2 саатта кыйып бересиңер. Обедке чейин Кудай кааласа жолду ачып, ачылыш кылабыз. Болду, хорошо. Мынау арыста өтө чоң суу агатта бир чоңураак турба коюш керек. Коебуз, Сел дагы ошол жерден келет. Болду. Сиз чогуу балдар менен иштеңиз, түшүндүңүзбү? Мына жерде айтып атасыз да. Мерге турба коюп бергиле. Я. Даяр экен, мына кара жол. Анын жол экен. Так. Ооба, мына кашаны алыш керек. Көрдүңүз да? Мыналарды алыш керек мынакей. Полностью көрдүңүзбү? Кичине бул мындай дөңгөрөккө жайгашпасын. Мындай Чекерек баскыла балдар, чекерек. так ошо линиясында эле эски. Биз мындай терип алып келет экенбиз да. Алейкум ассалам. Мына Сүйүнбаева да тротуар кетип атат го, Замирек Байшевич. Ошондой кылып кете бериш керек да, асфальтка тийбей. Өткөндө сүйлөштүк го сиз мененчи. Анан оларды алгыла. Бар асфальтыбызды талкалап алып, мамырбайга чейин отурбайлык жүдөп. Мына ала бергиле. Башына салайлы. Ооба. 2-1 кадан ошондой. Ооба. Бир жол ачып бересиң. Мына чыгыптыр, а? Чыккан. Ооба, бир ошо өзүнүн столунда турат. Наркы жаңы, я? Все. Так, Замирек Байшевич. Эскертип бердик. Бир катар бардыгына кирип чыктык. Мына аласың. Арча үстү дейт, разделение кылсаңар дейт, арчаңарды ham аласыңар дейт. Так, мына кадамдаң чыкканча экен.
5 metr. Так, Замирбек Павлович, особый контроль қаласы, түсіндіңіз бі? Так, Азамат Қанабекович, сіз, кадастр, Әділет сен келіп, түсіндірушті маппенен бірге, мақұл ба? Еме, Абдуалиевич, мынауы ротация мәселесін қараш керек болды. Шуардың бардығын қарап, маға ұсыныш беріңіз, қандай қылсақ болады. А то бір жерде 4 жыл, 5 жыл керегі жоқ отырып, зачем? 2 жыл істесе болады да. Bir yılga to'g'rimdan keyin rotasiyaga pozolyapti. Pozolyapti deb? Bo'ldi, bitdi. Ular kun bir aydan qoldi, 2 aydan. Bunalar ko'p chiqib tur, ko'rdingizmi? Demak, arxitektorga aytish kerak, o'sha yoqdan boshla debchi. Azamat Qanabekovich. O'sha yoqdan boshlag'ilchi. Ava. Buna qara. Buna konteynerni qara. Beryapsiz qila. Buna qara. Je өзі іштетпейді, же қарабайды, не керек көрем, айтсам. Мына қара. Все, полностью мынаке. Мына жаңағы арық екен, а? Ооба, ошол арық. Все, мына бүт тазалағыла, мына алып, мына тазалап, мына виноградниктарды алып. Так, еме, Азамат Қанабекович, үш жерден башташ керек. Именно кальцийден жоғар. Нарақта ем жаңағындай екен, основной крупизна шу жерден. Шу жерден білінеді. Бұл жерде үй жоқ екен бұзыла тұрған, забор екен в основном. Еч қандай емесі жоқ бұла. Так. Оларда шыққан екен, тетектен баштап. Алсын. Бұл жерде еч қандай бір емеділе жоқ та, балдар мұна. Тротуарда отырады, зеленый зонада отырады. Теті граница тұрауы? Мұна. Башты қана, қадамдаңыз шыққанша. Мұнарға чейін, сорға чейін. Мұнаке, 6 метр. Доказушеден башташ керек. Түсініңер бі? Стордан баштап, ұшы жақтан кеткілі. Мақыл ба? Так, мұны емеге абороны қайтып қоғыла. Аборон емеге кетті, Нариманға ал емеге жібердік аңа. Достыққа кеттік, мұны айтқыла. Так, салам алейкум. Салам алейкум. İşinizге игілік. Ажеке қандай, жақсы өте жақсы? İşlerіңізге игілік. Рахмат. Бер таза әлі порядок екен, а? Жақсы бер. Елал. Все, мені тазалаңыз. Все, бер жақсы екен, порядок екен. Көп емет тұрады, тосылып тұрады. Істесе бола береді. Бұла мұсылар біле аш керек болды, а? Забордан кеткен. Забордан кеткен. Қандай дейсіз? Забордан кеткен. Үйдің спорына қарағанда 3-4 кетпейді. Мына жағынан кішкене кесіш керек еді. Все. Мұнау шығып тұр, а? Қарайсыз, әме. Замирбек Павлович, архитектор, мұнау бұрыш шығып тұр, көрдіңіз бі? Ішкері кіргізілем мұны. Bir boks алсын, қалғаніле жедеді, ағашы. Алып қойылы, қамақты. Қамақты алғылы. Так, мұныр не алым байтады? Магазинге ескеріп бердік, баяғы ертемен тұрған ақсақал. Бүттеу бар, сол мен. Болды, все, бері өз. Бағынан 2 метрдей жері, мұнда шыққан жерін бұзды. Жолға шыққан жері. Так, Замирбек Павлович, не алым байтады? Документтерін қарап, кіргізбейсіз бі, давно қачан кіргіз керек болшы. Мұны өткенде алып кеткен біз мұны. Нар жағын бұздырдық. Мұны жерші? Бұндағы. Так, мұны мұяғына мұнша? Яғынан бұз өтecek. Саламат. 1 минут уақытын бер. Азыжы 1 минут тұрып, дем алып тұрып тұрым. Аз мен қарап қойын. Қарап қой, дем алып тұрым. Так, молырым не тұрады? Мұнда 4 метр дегенін бұздырған бұз. Бұздырып қалған. Жоқ, нараққа жылыш керекті өткенде айттым ғой мен. Қачан керек? Бұлын бұздырған. 4 метр. Мұға кенш кетіш керек деген біз. Не үшін кетпейтеді? Мұға кетіш керек деген біз не үшін кетпейтеді? Мұға кеншті өткенде сүлешті қалысың деп. Мұна жерге чейін қыстырып алдырды ғылым.
на контроль возьмите. Толкун, Дастан, архитектор, кадастр. Қатурақ іштегілер бұлмай, қача. Олар алынсын, олар алынсын, тәйтігі магазин алынсын, қара. Тәйті магазин іште отырады, мо. 2 магазин қалды, ескерту бердік. Все, еме бұл кішіне ұқпайды. Власть па сізде, келіп қарағыла. Жарайды. Чоғу вместе. Бұл кішелі айтады, бірақ мұнда рычаг жоқ. Сіздер мына как вице-мэр қатары өзіңіз келіп контордыңыз, қараңыз. Мақұл ма? Мына жерде тұрып өткен күші барды. Қай жерде? Мына жерде. Көрелі бір. Қана қайғынан түш керек. Мына көше ма? Чоң көше бар. Тосу ашқан ба? Қайғын айтшы. Мына чоң көшеден арқы. Жаңушар болып біріккен көшелерде бе? Дипломда тоқтау. Мынадан міне. О, қайға шығады көше? Ошодан арқы көшеге бая келдік қошу. Параллельно жол, параллельно. Проектісі бар бұ, еме? Генплан бар бұ? Бар. Бұл бағы мұрын берілген, көкбозын архитектурын 90 жылы берілген. Ба топылаңдан кейін берілген, генпланмен берілген. Так, тақтаңыз. Тақтап, кадастр, чоғы тақтағыла. Тақтағылада меға сағат бүгін 10 қалып кіргілі. Жоқ, 10:30 қалып кіргілі. 10:30 қалып кіргілі. Егер жол отырған болса, келіп, мапменен бірге. Абдуарич, сіз өзіңіз чоғы келіп, мұнарға түшіндіру, айтқыла, проект қолыңа алып алғыла, мейде жол болады деп. Мұна контейнерді алып, заболорын бұстын, жолды ашып қойылы. Ақылы ба? Сағат 10:30-ға документі күтем. Так, бұна бия кенен болды. Тетіге магазинде. Бұл жерде аз 3 еме бар. 1, 2, мұна 3 проблема бар. Айтыңыз же. Теңіз екілемін Айтыңыз. Көчөбүзгө бир неме үй салып алып, 3 көчөс хайдыге детсадқа бар албай калдык да. Кайсы жерде? Айланып калдык. Мына ол эле ушул катарда Чыңгыз Айтматов көчөсү. Бирсиз байнага жакын эле жерде. Жанагы Толкун Шоноевтун үйүнөн бурулган жердеги көчө бар. Чек салып тосуп алды. Же сайдыке же мектепке кары картаңдар жүрө албай калдык. Бизге бир жол ачылды. Канча убакыт басабыз? Жақын елес. Көрүп коелу, жүргүлө. Сураныч. 1 километр. Жо, машина менен барабыз. Аз биз этекти. Эже өтүп тургула, биз азыр этек карап коюп өтөбүз. Шеп кече бия тазалатып строим. Ооба. Ол менен да таза. Жоқ, бұл жерде азыр еме болот, аллея кетет да. Жаққа сен келе. Бер аллея бұл. Аллея болот да бия. Ооба. Анда біз жаққа келет. Жоқ, бия кирбейсиңер. Бия даканс аллея болот. Моларды алдыргыла, тезирээк ачкыла, макул бу, тезирээк. Мына бери порядок болуп калды. Кара, кандай сонун болуп калды, карачы мына. Мына карап. Ха. Жоқ, шашпайды, берде тротуар болот бердечи, тротуар анан роза деги өз азыр проектсин бизге карап коелу. Кандай болот, макул бу? Ха. Розаларыбызды. Бу жер билесиңер, Чытырман, Токой, бардак болчу, карачы, кандай приятно болуп калды балдар, До после чаргы шейди. Тетигилер калды, Ата дуалдар бузат. Жоқ, қалыпты дегенімді алынат дегенім. Так, моға тетеға бір өтіп қойыңыздағы және ежеге орауыз болды, кеттік балдар. Моларда қалынат, турабы? Жолды ашқан жоқпыз, а? Жолда алды. Ошоны макул жол жегим демек да? Ооба. Бияка кетесиз. Замирбек Баш, сизде 3 жол болды. Биринчи тетиги жол, экинчи мынау, үчүнчү жол, мына жол бар. Мына жол. Мына. Үчүнчү жол мынау жол. Жол ачык боюнча. Ооба. Өткөндө тапшырма бердим, ошол турат. Азыр биз буяка даканса аллея кетет. Азыр могу жол монда келип туруп буяка чыгыш керек. Түшүндүңүз да? Могу ошондо сизге 3 жол, адилет. На особый контроль, 3 жолду мага доложишь. Түшүндүңбү? Биринчи жанагы жол, тетиги монун артындагы эми 3-чү. Түшүндүңүз да? 3 жолду на контроль, пожалуйста. Батыраак бүтүргүлө ушуну. Сомик Алматович, мынаны некрасивый да фасад. Сонун кылып атаканга айтыңыз.
Егер эме боло турган болсо алып коем, айтып коем, озеленение кылам, башка коет. Түшүндүңүзбү? Мына фасадын оңдосун, мына здаянын фасадын оңдосун. Мына канча төлөйт бизге? Мегаком. Мына аренда. 17 000 копейки, 17 000 камок берип атат. Туурабы? Он миллионы зарабатывает тут. 17 000 уят да. Мегаком да? Мегаком. Эме, кем? Мегаком бу? Мегаком может Билайн ничего не береши болчу. Мен Мегакомго мен өзүм айына 5 000 төлөйм. Мен өзүм миллион абоненти барбы? О, окружающий полный алат да. Видишь? Бул минимум где-то 1 миллион төлөш керек. Жөнү. Миллион төлөш керек. Ана мен шаарды эмнеге развитие кылам? Акчаны каяктан табам? Он тут миллионы зарабатывает, а я ничего не зарабатываю. То есть мэрия. Турашы. Давайте карагыла. Мон фасадын оңдосун эме. Сонбей калма, фасадын оңдосун, срочно. Мо тегеректерин да оңдосун. Сонбей калматыч. Мо заборлорун да оңдоп, жанакы койду го, үйгө остокко. Ошондо еврозабор койсун. Еврозабор койсун, мен ойлоп атам, мынчалык көп эмен территориянын кереги жок, акача. Кичине бир жака кирсин. Кичине. Ооба, кичине бир жака кирсин. Хотя бы мына көрдүңүзбү? Мына бак турат го. Ушундай кирсин, биягы элге да калсын, кичине мындай эл кенен кесир баскандай болуп. Мына жерде кафе бар, билесиз да? Ооба, мына кафе. Я. Ушу кафедагы мына забордун ичине киргизчин, Солмой Калматович. Эме? Занбек Башевич, мына забордун ичине киргизсин. Могу жерге стоянка коюп алыптыр. Стоянка иши кенен экен, тети 5 бармак. Почти, могу ичине киргизсин, стоянкасы ичинде болсун. Столбодан кылайсың забор, да? Я. Ооба, столбодан кылгыла. Элге берсин жерди, эч кереги жок. Мынча көп жердин бугачы. Алейкум, ажеке кандай, жакшысызбы? Кыйналып атасызбы? Жакшы, ажеке. Ооба, баса бериң. Заводская көчөсү бар го, жаңы эл насип том салган жерлер азыр томду. Ооба, могу эмне здание? Элде сурандым эле да. Ажеке аз бир минут, Могу эмне болгон здание? Растан, эмне болгон здание? Бул водозабордун сырткарышы. Я. Маалымат берем, так маалымат берем. Маалымат бериңиз. Бу жерде тазалык иштетесиңерби? Жок, суу алабыз. Так, территория кимдики? Муниципальный өзүнүн. Испания? Биз мына жайында суранып атып, ушул жерди кылып бергиле депчи, Так. Эгер эме водоканал иштетпесе, толкун эме тазалыктын балансын өткөрүп бергиле. Срочно тегерегин оңдойсуз. Мына зданиянын татына кайып калыптыр. Муну үчүн бузуштун кереги жок. Объекттерин оңдойсузда, бул жерди тегиздеп асфальт кыласыз. Түшүндүңүзбү? Срочно. Карама аны, кара. Мына. Ассалому Аксакал кандай, жакшысызбы? Десе жакшыбы, иште жакшыбы? Менде бир суроо бар. Азыр, бир минут. Муну зданияга бузуштун кереги жок, балдар. Сонун здание экен, бул калсын. Только облигин оңдойсун. Нурбек. Тактап беребиз. Ну, красный усы деп иштетип турабыз, а сууду каяктан алат булар? Каяктан алат сууду? Оңдош керек деп лучше. Мындан кара, азыр кайтып эле сен өзүң лайды алып чыгып атасың, Нурбек. Өзүң алып чыгып атасың, өзүң жуу, өзүң кайтып лай алып чыгып атасың, кара. Мына контора кылып кой. Ужас. Вообще. Я. Аркылысы биздики. Я. Аркылысы биздики. Ну, мага. Так, мага саат 10:30-га маалымат бересиңер ушул боюнча. Айтыңыз аба, тез убакыт жок, балдар кеч калды. Я мына күрүктүн буягында мойком бар. Мону кара, мына кара. Мына кара ичин. Мойка бар да. Мону кара. Мону алып турсаң, тек ушуну порядок кылышыбыз керек. Биринчи түшүндүңөрбү? Мону эгер кала турган болсо, эме ким? Нурбек, ал саат 10:30-да сен киресиң. Сен, Замирбек Байшевич, сиз, архитектор, кадастр, умеч чогуу киребиз, кеңешебиз. Макулбу? Жок, 11-ге.
Егер эме отырып мынаны аласыз, мына кереги жок. Наркын офис кылып коесуз, ошо келип дем алып кичине толгу чакты. Водительдер. Татнага кылып оңдоп асфальт алып коебуз. Муну заyan көрүп айтыңыз ага. О, Күрүктүн аралында мойка бар. Жанымда мектеп бар, больница бар. Ошонун ортосунда мойка бар. Кетеби кетпейби? Билбейм, көрөлү. Кайсы жерде айтты? Мына. Ана мектеп бар. Кирдик каба жолду ачабыз деген. Ал умес жер. Ооба. Ал Жанымда мектеп бар, берагында мына больница бар, мынанын аркасында. карап өтөлү аксагал. Аз карайбыз. Оны эске кичинетип коюш керек экен. Мону үчүн эмне үчүн төгүп койдум шагылдарды айтсаң? Ким төктү шагылды? Мону тет дөңгөлөктөрдү алыш керек, муну эмес оңдош керек. Муну карап көрөлү, азыр саат 11-де келгенде кеңешебиз. Так. Жолдун боюнда мечит жок десеңиз, Допустимден баштап Актилекке чейин мечит жок да. Эл көп. Бир мечитке бир место берип, мечит кылып берсеңиздер деп күнү ушуну суранабыз да. Спонсор барбы? Спонсор бар, жер эле болсо агай. Сүйлөшүп көрөйүн. Ким окула турган керек десеңиз, Түшүндүм. ушуну бир сизден эстелик болсо шааргачы. Макул, мен эме. Сураныч, эл бардыгы ушуну бир күнү бошосок барабыз деп атып, убактыбызга неме кылбайлы болсо агай. Макул. Жанагы эл насип менен гиктин Азыр жаңы түшүп атат го. жаңы түшүп атат. Мындагы кирпичный завод бар. Жана Касмалиевдин жери боюнча. Түшүндүм. Ооба, жеңишип сураныч үчүн элдин атынан ушул жерде бардыгы ушуну бир жеткирип коюн деп. Макул, мен эметейин. Азыр бир намазканага чыкканбыз, ошол жерде иштеп атабыз десеңиз, ал кичинелик кылтат. Моларды ал деген болчум. Замирбек Башевич. Өткөндө айткам сизге мону алгыла деп. Мына КамАЗ алдыргыла, мону алдыргыла деп айткам. Так, мону алдыргыла деп айткам сизге. Лично сизге поручение бергем. Мынаны алдырып коюпсуз, мону да алдырып коюп турсуз. Мону да алдырып коюпсуз. Сиз айткан тапшырманы заматта жасаңыз, жагаттамагачы. Караңыз, молодец сизде сизчи. Кара, мо грилди да алдырып коюп турсуз. Мо камокту да алдырып коюп турсуз. Так. Ол жерде мына жекеге айттым билем. Так, значит, балдар мындай. Мыналар боюнча полный предписание берип тазалансын, алгыла, муниципальный жерде турат. Алып тазалап, мында бак тийип келебиз дагы. Могу боюнча аксакал менен сүйлөштүм. Так, толкун каякта жүрөт эмес. Мен аксакал менен сүйлөштүм, макул болду, только жер таап бергиле деди. Силер ээси менен келесиңерби, чакырасыңарбы, чакырып сүйлөшкүлө, эметип жер таап бергиле, барып көчөт. Азыр бир бакты бүтүрүп кетели. Аркасы ачылдыбы? Ачылды. Мына ачты жолду, туурабы? Мына сонун болуп калды, мына кенен болуп мына. Теткилерди алдырып коюш керек эмечи? Так, монучу эми аркы эшиктен тосуп салгыла. Мо биздин жерде. Так, молорду айткам элем алынсы деп алынбаптыр. Замирбек Башевич, макул дедиңиз эле, муну алдырбаптырсыз. О, кашларды айттым элем, алдырбаптырсыз. Так, могу биздин жер. Мынаке. Мына биздин жер, трансформатор башка жак койсун. Түшүндүңөрбү? Мына дакансы ачкыла бүгүнчү. Могу дакансы ачып туруп, мына эшиктерин бекитип салгыла. Ал жагынан кирсин, түшүндүңөрбү? Мына. Мындан баштап биздин жер, мында тосуп койгула болду, ачпасын. Мына жакта эл колдонуш керек. Түшүндүңөрбү? Мына биздин жер муниципалитет. Мону ал дедим эле, мында алдырбапсыз, көрдүңүзбү мына? Кана алдырганыңыз? Кана алдырганыңыз? Кана, мону айттым алдыр деп, мону айткам алдырыңыз деп, мону айткам алдырыңыз деп. Мына могу гаражды айткам алдырыңыз деп. Айттым го сизге. Карап койбойсузбу?
Мына қара гараж, тротуардың үстінде гараж тұрады. Şu da kanşa basette o şeyde buna karamla brusçatka tizip koyup dur. Bu şeyi bütürünüz bugün düşündünüz mü? Bu şeyi bütürüp onları aldınız. Bu kaşan da aldınız. Полный şey bu порядок наводить ediniz. Bak bu. Vagon sagonları da alma жол açtırıp koyun. El қолдонсын mu derim bardırım. Makul bu? Mağa keçinde video açıp beresiz. Taktik ecen görüp koyulu jerin. Жақын эле? Машина менен баралы. Ya. Avtobus aytan taşlasın. Şu yerde порядок наводить edeli. Қатырақ тұрыңыз. İş көп, көріп отырмын, айла жоқ болды, не қылайын аны. Кім байта осы. Мына жақтан қараңыз, бүгін балдар бір таштаңыз бұл жаққа, түсіндіңіз бе? О, толқын менен азамат жақшылы іштеп атты эле. Ой. Кім? Что-то Дастан. Расслабуха болып қалды ғой деймін бұлардық. Assalomu alaykum. Otoyim ba? Acha. Haydang mashinaga. Zamirbek Başuç, mana toprak batırak algıla. Bunlar kabrat zaspka muncha topraqning keragi yo'q mu? Ya. Kabratni qilsin ashgan olib qo'yamiz. Bitta vaqt bor. Hozir 5 minutga tegi bor. 15 minutga Frutoylar var, bu жақта келсіңер бе? Қайсы? Так, эже, бұл жер бойынша салмас па? Бұл жер бойынша азыр мына балдарымаға кече барған тұрбайсыңар ба? Бұл жер еме екен да, чек екен да. Мына трансформатордан көріп қойыңыз. Өзі негізі илгери карта бойынша мынандай түз жол бар эле да картада. Ошо боюнча сатылып анан. Азыр тақтарсың, қана сайдыңдар, қайсы жолда айтып отырсың? Сайдик жоқ мына чек. Түшүп. Көрсөтпөйсүң бе, қана неме кем? Я. Ана же. Мына да. Ушерден каттап жүрдүк эле. Анан бир жума болду, ушинтип өтө албай. Баштай айтканбы? Ооба. Муну кеше карап. Бұл жерде канализация су бар өткенде. Өз босақ чекке берген екен. Кемпланда жол жоқ екен. Босақ берілген екен Қарасудан. Қарасудан өткенде. Мына жақтан 3 көчө бар. Бар жоғыз тупик болып қалды қазір. Қана аш шығартам. Башта кешіріңіз, бұл ескі геймплан. Аз бұл жағында да жаңысы бар. Бұл 2000 жылғы геймплан, біз аз Можиде тұрабыз. Мұнда участоктар бар. Бұрын кейін алынған мескен, аз қызыл кете қалып тұр. Кеңшілік, ұмытпаймын сенің қолыңа тапсырайын аманатты. Әбде. Жол қатардан көрініп қашқанда атақ көзінен Бұл жерденше канализация Шақырат тұрылаш, нар жақ. Не болған? АТР менен кошулган бир жерде геймплан тону каралган. Биз геймпланын папаны айлап өтөн алып келсек, бир-эки жазуучу аялдар барып силер өз билемдиңер менен алып койсоңор деп тополонгандан кайра тапшырып бердик. Архитектурага өткөзөбүз деген. Геймпланды болуп турганда мындай реальный передача кылгыла деп папанын жетекчиси менен сүйлөшпөгөнбүз. Биз биринчи алып келдик эле геймпланды. Жок, бул геймплан боюнча жол бар экен бул жер. Боюнча жок, геймплан боюнча бир дагы бош жер жок бу жерде. Жол жок бар, каралган эмеспи? Участок. А мына жолдор каралган. Биз алганда геймпланда жол бар болчу. Анадан түз бар эле деп атат да. Мына жол ортодо мына жерде неме азыр нар жака да өтүп айланып көрсөңүз. Геймпланды эч ким биз менен кыла албайбыз. Ону алып келип көрсөтөбүз. Ал геймпланды жоготуп жүрүшкөн мурдакын. Канализация каяктан өткөн экен? Канализация мына жерден өткөн. Бул баягы кустарный болгондо эми ким Көптөн бери бош туруп калган. Мен түшүндүм. Значит, бул бирөөнүн шеги, участогу. Ким экен бул участок ээси? Аны такта бериңчи мага. Эсин такта бериле. 25 жыл болду, эми келди да. Эми 30 жылдан келди. Анал жерде бир чек бар, ушу постоянно ушу тополоң жазышат. Ким экен, эмне деп. Уже ээси бар экен, чыгып туруп уже тосуп коюптур. Азыр бир жумадан бери биз каттай албай калдык. Мына эме экен, свежий решетка экен, сетка экен. Хорошо, биз карайлы жеке. Карап эме кадастр сиз
дагы саат 11-ге сиз да келиңиз анда. Чогуу чечели кандай кылабыз? Же эсин таап сүйлөшөбүз, элге жер береби же кандай кылабыз? Эми бул 11-ге биз да барабызбы? бирөөнүн жеке кереңер жок силерде. Биз сизге айтып келебиз. Бир неме, мынау жолубузду дагы, туристтин аркасында дагы жол бар. Ошону да бир машина өтө турган кылып дайындап койсоңуз. Мынау Жакында эле ачылды. жеке менчикте турабы? Жеке менчик, эсин тапкыла, Эсин ошо 11-ге чейин издеп. эсин тапкыла. Телефону бар. Бериңиз, бериң. Уже 8 болуп калды саат, а? Так, дагы эмне бар? Бул дагы эмеде. Так, түшөндүк биз, түшөндүк. Биз азыр барып жеринен карайбыз. Урматтуу жетекчилер, бүгүнкү рейтибиз ушу менен бүттү. 1 саат 35 мүнөт бастык. Так, азыр коюлган тапшырмалар боюнча вице-мэрлер үчөөңүздөр на контроль. Сизге бактар боюнча сизге 3 особый тапшырма болду. 4төө болду. 3 жол и сквер боюнча. И водоканалдын зданиясы боюнча. И жанындагы жанагы вода тазалыктын жери боюнча сиз ал жерге саат 11-де келесиз. УМС чогуу бардыгыбыз эгер водоканалга кереги жок болсо достаточнога сиздин баланс өткөрүп берет, сонун кылып, көрүнөсү оңдоп, зданияны тегерет оңдоп, эврозаборлорду куруп, асфальт басасыз и разъездной эшик коюп коюңуз. Тазалык деп жазып, подсветкасы менен бактарды тигип гүлдөр өсүп турсун. Түшүндүңүз, а? Азыркы коюлган тапшырмалардын бардыгыңар өзүңөр тщательно, досконально барын карап иштейсиңер. Түшүндүңөрбү? Мен унутуп калды, ойлобогула, урматтуу жетекчилер. Бардыгы мен жазып койдум. Так, УМС жанагы айтылган тапшырма аткарылып атыптыр. Көзүңүздү ачыңыз. Түшүндүңүзбү? Так, Азамат Каныбекович, сиздер менен чогуу кадастр менен бирге тети круговойдо биринчи баштагыла. Жана крутойлор турат го. Нар жактылар алар жөн эле жылат. Азыр өтө крутойлорду жылдырып алалы, эметип туруп. До конца алып кеткенде бактар, расширение, сразу именно обосновать эткиле. Жол расширение болот, лоток зеленый зона. Баарды красвинде турат. Түшүнүңөрбү? Үй короз айында жасаган иштердин соо пайдасы элибизге насип кылсын. Элибиз аман болот, тынч болот алдыга жылы. Амин Аллах. Болуптур, жигиттер жуунуп тарап жумушка. Болуптур, жаш калыңыздар.